kubabwira amateka y'abanyamurenge mu rwego rw'amadini cyangwa se mu rwego rw'amasezerano. Jewe ndi umuntu mukuru mu myaka, maze kugeza imyaka 50 ihayirenga. Data kuri nyina bavukanaga ari abahungu 2 n'abashiki babo 4, bagishaka bombi bashakiye rimwe. Mukuru wiwe arapfa, apfuye data acura abagore 2, agumana urya we n'uwa mukuru we. Turavuka, inzu imwe ivukamwo abana 7, iyindi ivukamwo abana 10. Dutura ntandi makuru. Igihe kigeze niho numvishe terme ya mbere ngo gucagurana. Ni ukuvuga ngo umuntu ukizwa ntawe ukizanya abagore 2. Kubera iki umuntu adakizanya abagore 2? Ni Bibiliya ibishaka ngo dushire muri koridoro yo kumva ko Yesu ni umugeni, ni umukwe, itorero ni umugeni. Ni ukuvuga ngo Yesu nimba afite umugore umwe, n'abizera bagomba kugira umugore umwe. Ukijijwe wese agira umugore umwe. Naho bikomoka. Bamaze gucagurana, twari tumaze kumenya ubwenge, bose barakizwa. Badamu be bombi na papa aja muri theology arigararangiza, aja mu bya pastoral. N'ubu aracari n'umupasteri, ariko ni n'umuhanuzi. Twakuzi wacu data asengera abarwayi, abagore batavyaye n'ibindi. Izo mpano wenda harabamuzi, ariko n'abatamuzi bazamumenya. Amateka y'abanyamurenge ni magufi ku bintu by'Imana. Abantu ba mbere bakijijwe ni vubaha muri 50, 51, 52 nibwo abantu batangiye gukizwa muri Ho Plateau. Ako gakiza rero kagize imyaka 1000 mu yandi mahanga. Kazanwe na ba missionnaire b'abazungu b'abasedwa ngo bagere ku muhanda za Baraka, Uvira, Fizi. Imihanda niho yagarukiraga, bagumaho. Ababembe nandi mokarakizwa, ariko hazamwo ibintu bya politike by'ishari bituma batemera kwa kugakiza kazamuka imurenge, kuko ni nyuma y'intambara nyinshi sinshaka kubijamo. Noneho nyuma y'izo ntambara ababembe n'abanyamurenge bari baratangiye gukorogana. Noneho ntibemeye ko agakiza kazamuka, ba missionnaire babagumoshaho. Ariko igihe kiragera, abanyamurenge baramanuka, bamenya ko bahari. Imana ibohereza umwuka wera, abantu bakijijwe ntawe babwirije. Barakizwa, umwuka w'Imana arururuka. Ubwo n'ubuhamya twagiye tubaza abasaza, kumva nk'umuntu umwe yavuze amakuru bakayakurikira, umwuka agashingira kuri ibyo, abantu bagakizwa. Ngo bakizwe bakabona nk'umuntu umuvuye iyo ngiyo mu bazungu, akandika nko ku kibaho, bonyine bagatema ibiti bakabibaza, bagafata amakara bakigishanya. Umwuka araza bigisha ibintu byinshi. Nibwira ko kubibabwira none benshi byabagora kubyumva mushingiye ku byo muzi, ariko ibyo mbabwira niko kuri. Gihe cyaje kugera aho ururuka umwuka ukomeye, abantu barakizwa. Inzoga zankobwaga n'abajije Kajabika, arambwira ngo abantu baretse inzoga nta muntu babwirije. Kubera iki? Kuko ngo abo bazisangiraga bose bari bakijijwe barazireka, n'abasaza bahitamo kuzireka. Nuko abantu barakizwa. Muri uko gukizwa, Imana yururutse impano zikomeye. Harabatangiye kwerekwa batarakizwa, barimo nka babicinoni n'abandi barakizwa, batangira guhanura, bakavuga ibintu bikaba. Abantu batangira guhanura, bavuga iby'Imana yababwiye, bakabitegereza bakabibona. Nuko iyo tubajije amateka, bajya batubwira amakuru y'ibiterane bya mbere byabaye, uwavuze ku ndimi bwa mbere, uwarusobanuye, umunsi mandiko yanditswe bwa mbere. Ni ibintu birebire tutoja mu ngo tubihetse. Ndagenda mvuga amagrande ligne ashobora kubafasha. Twe tumenye ubwenge, twasanze abanyamurenge bavukana bose, uvuga n'imirara bakumva si cyo guhabwa agaciro. Cyaraziraga nta muntu wajaga gushora inka ngo nazisangana n'izabandi akure mu iziwe aje kuzishora sigiza abandi. Cyaraziraga kugira ngo inka y'umuturanyi gusange ku muvuri uhaye uhereza inka umunyu ngo yikubite uyikureho. Cyaraziraga kugira ngo abana bace ku muryango muhishije ngo mureke kubinjiza ngo basangire n'umuturanyi wese. Twasangiraga ibintu byose n'imyambaro n'indangamuntu n'ibintu byose, kuko twarasaga kandi twarashingiranaga.
igihe rero kigeze Imana ibwira abantu ikaguma ikababwira ngo muzasubira i Rwanda. Ubwo nibwo buhanuzi bukuru twavutse twumva bavuga, bakatubwira ba data ngo Imana yaravuze ngo tuzasubira i Rwanda. Muri za 80 niho Imana yavuze ngo hagiye kuba ingorane, mugende mukure w'izina ry'abanyarwanda. Twe twamenye ubwenge twitwa abanyarwanda muri Kongo. Nzanibuka byaje turi muri 4e primaire, baravuga ngo byahanuye umugore w'iwacu witwa Nyiraruhanda, aravuga ngo batume kuri Gisaro bahindura izina, bakure izina ry'ubunyarwanda. Timuditwe izina ry'ubunyarwanda muri Kongo rigiye kuzozana ingorane, mushaka irindi zina. Abanyabwenge baricara barashaka, batora izina ry'Imurenge. Murenge ni umusozi uri hano kuri Gatobwe, kuko niho bahitiye mbere, bitwa Abanyamurenge. Ibyo biragenda turarikunda iryo zina, twararikubitiwe, twararirwaniye. Umuntu yasigara kwita umunyarwanda ukumva ni ukuguhohotera, kandi nyine ntibyumvikanaga. Ariko abakongomani banga kubireka, bakavuga ati kubera iki izina kuva kuri basogokuruza banyu. Abanyamurenge ba mbere bakatiyeho imipaka hariya h'Abakongo hatakira u Rwanda. Ubu tugeze mu bizazi 7, jewe ndi wa 7. Pere kuri by'abagabo na Maniha na Rutambwe na Ruhaga na Mparirwa na Data Manyonga naje, ni kizazi cya 7 biri mu myaka irenga 400. Ni ukuvuga ngo abakongomani ntibabyumvise vuba, bakavuga ati se mwari abanyarwanda muhindutse abanyamurenge gute? N'ubu cari igitutsi muri Kongo iyo umuntu ashaka kukubabaza, n'ubu muracyacumva no ku maradiyo baracavuga batabanyarwanda. Tukababwira ati no koma za Amerika ibihugu bikomeye n'abandi kondisiyo iremereye n'imyaka 5. Iyo ugize amahirwe y'umwana akavukira se automatique ufata ubwene gihugu. Kongo muyihendesha kuri we rwego ko ari ubugome na tribalisme. Mwumva ko abantu bazamanuka ibizazi 7 bikagera mu kumva kuko atari abanational, kandi iyi side yose abanyamurenge nibo bayigizemo mbere. Abapfurero baje babasanga, ababembe baje basanga bava za Tanzania. Abanyamurenge hari yari amasheferi mwumva yababudurege, yabakayira, yabasogokuru Rutambwe bava hano Iremera baja ibubembe hariya muri buriya bwami, n'abandi abanyamurenge benshi barabami nibo bakoze ama découverte kikiri kibira c'inyamaswa barasa. Ariko abakongomani cyo ntibacemeye kugeza none, iracari intambara. Kubijanye n'ubuhanuzi Imana yaje agira ati abanyamurenge, kandi mu by'ukuri bavandimwe bitari kwikunda, muri abana bato. Abanyamurenge twari beza, nabo twasanze muri kino gihugu barabizi. Ubwiza bwarinjiye bugera kure, nino bajya batwita ibipfu, abatesi n'ibintu bene ibyo. Kubera iki? Kutagira ubugome. Ubugome ndakeka ko ari ibimenyetso mubona. Biragenda abanyamurenge bari bake cyane, barororoka. Twamenye ubwenge aribwo urumvaga kiza ko muri 50 combien abantu baje kureka gushaka abagore benshi nyuma. Ubundi kuva kuri basogokuru wari ufite abagore bake, bari 3 4 n'ababarenzaga 2. Ibyo simvuga ngo ni byiza, ariko byari byiza cyane arico byakoze. Ubundi abanyamurenge bari bake bishoboka, ariko bashaka abagore benshi, barabyara, barororoka, nibura bageraho bageze. Nyuma y'ico Imana yari yarabwiye abanyamurenge ngo ijambo rikomeye. Ababembe nibo baribwiwe baza kuribwira abanyamurenge, ariko abanyamurenge barisangana. Intambara zaratangiye, ababembe bakaja gusenga bakabwira Imana ngo saba abantu bake, kubera iki tuza turwana nabo bakadutsinda kibave muri kino gihugu. Imana irababwira ngo bajya bankorera amagambo mutokora mutoshobora. Ndaza kubabwira ukuntu namwe yabananiye arasenyuka. Imana irababwira ngo imbere yabo nahashize umugabo w'icyuma utazutsindwa, niyo mpamvu mubarasa amasasu ntabafate. Ahapfuye umwe wabo haba hapfuye amagana yanyu. Impamvu yabyo niki? Nabakundiye iki kintu. Ijambo rya mbere, umuhana wose batuye mu mudugudu batuyemo baje baba mu nzu ntoya cyangwa z'ibyatsi, bakanubakira inzu y'amabati, bakayitaho, bakayikorera isuku, kishima ndi Imana. Ico nakibahereye umugisha ukomeye. Ikigira kabiri, mbakundira mwebwe abapfurera, ababembe n'abandi mutokora. Ico ni icambere cabananiye. Imihana yanyu usanga mwarubatse amazi akomeye, mu kubaka ikanisa ry'utuzu tw'ibyatsi. Ibi mpaye mvuga byo natwe twarabibonye amatorero yabo, abari amatorero ababaje cyane, ukibaza ukuntu baje gusengeramo.
ikigira kabiri iyo mbabwiye ngo nibiyirize n'abapagani babo baje bareka kurya bakiyiriza bagasenga batari komwe n'urugo rumwe urumwe tibija bikunda ko mwemezanya ngo mwiyirize ngo bikunde ureke umudugudu ureke igihugu ureke iki twebwe abanyamurenge kuvaho bahera naho bagarukira iyo bakwiranyaga inkuru ngo umunsi runaka twese ntitukarye nta muntu waryaga n'abapagani bacu kandi abapagani bacu barabapagani gusa tuvuga ngo bajya banywa inzoga nta kindi cyabagiraga kuko barabagabo b'inyangamugayo kubera tubona basaza banywa inzoga n'itabi nabo ukabasanga mu banyagatolika kandi muziko katolike naryo ni idini ry'abanyamwuka n'abakizwa noneho bakavuga ngo n'abapagani ariko mu by'ukuri nta kindi cyaka kidasanzwe abanyamurenge bigeze kugira ubusambanyi bukomeye twasanze bwarashize kubera gukundana abanyamurenge dushaka babyara bacu tugashaka abana b'abaturanyi twajyaga tuba mu mudugudu abagabo bakagira indangamuntu imwe abagore bakagira imwe ubwiye isafari wese akayitwaza abamubonye bakabona iyo foto nawe barasa kubera iki twese turi amarasamo nous sommes la famille abadamu bakayijana rwose imwe ikabafasha n'umwambaro nuko ufite umwambaro ukaba wa twese ufite ikiryamo kikaba cya twese ino hari umuntu woteza undi imatera twe twajyaga tuzitiza runaka yagira abashitsi ubona ko bagoye bamuteye isoni akaza agira ati mwihangane muryame nabe ariko umuntu imatera nishira abashitsi ifite twajyaga tubikora n'ibindi biremereye kurutije bigeze kugira ubusambanyi kera mu gipagani kubera urwo rukundo rw'umuvukano bagatizanya abagore mujya mwumva nino bajya babibwirana bakabibwira ngo abanyamurenge cyangwa ibyo ni byakera byarashize takakubwira uri umushitsi ati ndararana n'umugore wawe none ni ibisanzwe ibyo byari ibintu bisanzwe ibyo byabayeho kandi ntibyabateranije kandi ntibyabateje ikibazo nta mugabo wakubise undi cyangwa watutse undi amuhoye ko yamenye ko yaryamanye n'umugore we ndavuga ibyo mu gipagani babwire n'ukuntu byahindutse ibyo bamaze gukizwa bareka ubusambanyi bareka no gushaka abagore benshi biriya bintu mubona ngo abakazana kuja mu banyirabukwe bagakorwana mu by'ukuri hari abakecuru babi wenda bafasha abana nabi ariko byahereye mu rukundo abantu bagakundana bakagabira n'inka n'abageni kamura ngo kugabiye umukobwa kubera ko nagukunze mungu we wakazana inka bakamuko bakamujana nyirabukwe yashika kabona n'akana gato k'imyaka 10 kazotoragure kazahure azagira tukabona n'umwana kimwe n'abana bafite akamushira mu z'imyaka 10 akavyariramo kabiri gatatu mu rukundo rutangaje icyakora nubwo tuvuze gutyo uwiswe umugore abayiswe umugore nta mugore uzuje amaguru y'undi mugore benshi nyine bagiye babipfa bigenda bisora n'amagambo mabi kuko banyirabukwe baza bafata bakazana nabi ariko si kuri bose ni ijambo ryari rihereye ku rukundo ibyo Imana ibikundira abanyamurenge dukura tubizi ko Imana ikunda abanyamurenge gihe kiragera muri za 64 abantu bajinganje abanyamurenge bakundaga inka cyane ngo bagereyo inka zirororoka bamererwa neza ariko ngo buce Imana ibona ko hagiye kuzaba intambara ibi muzamwumva baririmba ngo inganje si ikindi iyo uri inganji uvuye kare muciye force bendera uba winjiye muri Sud Kivu iyo winjiye muri Sud Kivu uvuye kare mudaciye mu mazi niho inganji iyo winjiye inganji hari mu bihuru mu biraro kandi Kongo ahantu hose abari hanini rero habara afite tandi nini cyane noneho rero kugira ngo uve inganji uzi mirimba ukomeze mu rugezi uzagere mu minembwe ni kure cyane bikomeye kandi ni mu nzira y'ababembe abo banzi babo mu buryo bagombaga gupfa ntiyaveyo n'umuntu numwe nta mbunda bagiraga ni imihoro n'amacumu n'imipanga yo guhingisha nta mbunda nimwe Imana irazira basanga ibabwira kuko bagiye kuzaterwa iyo bavuga Imana y'inganji ubajije abasaza sinobijamo ni ibintu umuntu yokubwira ntubijemere hamwe Imana ibabwira ngo ejo bazabatera mugende mushinga gati hariya ntibazakarenga kuko abukunguko
hamwe Imana ibabwira ngo ejo abasirikare bazabagota bakeneye kuza kwica abantu, ariko mugende mumena amazi aha, mumena amazi aha, mumena amazi aha, muraba muzitiye. Icyo nshaka kuvuga, hakozwe gahunda z'Imana zirenze ngira ngo ibituza tubona muri Bibiliya, kuko byari birenze bikabije. Abantu baratangara kugera ubwo Imana yabahaye gahunda, irababwira ngo kugira ngo mutazapfa mwese, dore uko muzataha musubira iwanyu mu minembwe. Irababwira ngo muzahaguruka umunsi runaka, hazaje imbere ba runaka, hakurikire ba runaka, hakurikire ba runaka, nimugera kuri Rombwe muzambuka kuri Kirisi. Ibaha gahunda zose nk'uko umuntu abwira undi, nka kuri Imana aho zibwira Abanyesirayeli kuri Yorodani uko baza kubigenza abatambyi n'abaturage. Nabo abariko bigenda barambuka, baraza barashika mu minembwe, nta wundi muntu n'umwe, Imana yonyine ari ibashoreye. Ni ukuvuga ngo ibitangaza by'inganji, hari abasaza wenda za reference umuntu yabanka bakamushushi ba Siretanda Rusingizwa bo bari bariyo, ingabo y'abamenge b'abakwakuzi. Ni ukuvuga ngo ugiye ni igitabo, bakakubwira ngo umunsi umwe byagenze uku byagenze uku. Ariko icyo nshaka kuvuga, Imana y'inganje ni Imana yabarinze abanzi, ibakura inganje ari ibashoreye, ibageza mu minembwe, ibategeka kubaka imihana. Mu minembwe habaho imihana baza bita ngo mu banyenganje. Igarura ubuzutse mu minembwe, kuko ico gihe bakorana n'Imana barahindutse, haba ubuzutse butigeze kubaho. Bageze mu minembwe babyutse imihana yose yo mu minembwe. Iyo mihana y'inganje n'ubu iracariho mu minembwe, baracayitirira abanyenganje. Muri make nico cakozwe inganje. Ariko Imana ikavuga ngo muzasubira i Rwanda, mutinde mutebuke muzasubira i Rwanda. Titubyumve, titunabyemera. Ibintu biragenda, ubuhanuzi wacu bwari bwinshi. Mugomba no kumenya ngo ese ubuhanuzi butandukaniye no guhishurirwa no kwerekwa. Guhishurirwa ni ikintu gito gikora uwo ari we wese n'utagira impano zo kwerekwa. Nta muntu utazwishurirwa. Uryamye mu ijambo nkaho hasoma wowe ishurirwa ukumva urahumekewe. Ico ni ikintu. Kwerekwa c'est automatique, ni ikintu wasengera Imana igahita ikwereka, cyangwa udahuna gisengera uha ugenda iko cereka ukakibona. Naho ubuhanuzi ni ikintu kinini, ni ikintu Imana izikakuganiriza, ikaguha n'ibimenyetso, ikakubwira nabi gutumye nuko uzababwira, ikakubwira nuko bazagusubiza nuko uzabasubiza. Ibi byose twatwirwa twita ngo runaka ni umuhanuzi, ni nabi. Sibyo. Simpamya ko muri kino gihe dufite abahanuzi benshi, kubera kuko ubuhanuzi ni ikintu kinini. Bibiliya irimo abahanuzi 16 yose, abahanuzi 12 bato n'abahanuzi 4 bakuru. Iyo usomye amakuru yabo uko baganiraga n'Imana, ni ukuganira n'umuntu nkawe, ukanga nayo ikanga kugeza wemeye, ikagutuma genda uje guhanurira abantu. Ubuhanuzi bukunda no gutinda, ariko yerekwa yishurirwa ni ibintu, ni ubuzima mwa murimo. Ushobora kwereka uti numa nukugiye ahangaha urabona runaka, ko nugushurirwa n'ukwerekwa n'ibintu by'ibitosho. Urambika mu ndatu ko ndabona ufite indwara, Imana irayikweretse. Kwerekwa ni ibintu bihora mu bakristo umwanya wose, nta kindi bisaba. Ibyo imurenge byari byarabaye, Imana ikingura ikirere, abantu buzura umwuka, barerekwa. Abana b'abakobwa n'abahungu, umuntu akakwerekwa ugatangara, ugahumirwa. Impano zabaga imurenge sindazibona muri kino gihugu. Umuntu akakwerekwa akaruha, ukaza wibaza, ukavuga ngo ese byagenze gute. Ico nico catureze, gituma abantu batinya ibyaha. Waza gumara umuntu babasambanye akabona nti yose ruka mu bantu, kuko ni nako byagombaga kumera. Bahitaga bakwerekwa, ukicinjira ugiturukana no mu muhano aho ugenda, ukamubona umusaza araje akakubwira ngo waraye ugize gutya, ni wewe wibye. Nzani ku munsi umwe mu gitondo kimwe no buhamya, haje abantu 3 bavuye mu mibunda, twicaye hanze imuhira, ngo baturuke imbere iwacu ku karambi. Data aratubwira ngo bari abagabo ko ari 3, umwe yikoreye intama 3 ku rutugu. Ko ndabona yikoreye intama 3, intama ni ibifuru, ariko ko ndabona yazisize muri Ruhemba mu Banyenoro. Baraza bakiyagera, barimo bakabunda aracahari, n'abandi bahungu bene Kamburishi babitira, n'abandi bari 3. Ahita mubaza ati siko mpembo nabikoreye intama 3 kurazijana.
bahita bavugana ati dusubira icyo twari dukeneye kirarangiye, kuko bari bavuye mu mibunda baje kumusaza kumubaza ngo twibwe intama twagiye impaka uwazibye, twe tumenye uwazibye nawe, kugira ngo bataza kubona ko harimo amarangamutima bituma bibabaza bataricara atesize intama zitatu mbaye mbona wikoreye kurazijanaye, barasezera twasikiye tubindinga tubatekere, ariko byarangiye. Utu tundu tw'amanyanga mubona tuba mu bantu nuko abantu bazi ko aberekwa batakibaho, kuvuga ngo wibye umuntu amafaranga, ivyo ngivyo murenge ntibyabagaho, bahitaga bakubwira ngo niwe wayatwaye n'ibindi. Izo mpano Imana yari yarazitanze mu bana bato barara mu butayu kabiri, ijuru rigakinguka bakera kureka basaza n'abagore mu muhana, byari byinshi. Nta kintu cociyeho Imana itakivuze, kubabwira ngo uyu mwaka muzeza cyangwa muzarumbya, mugende muzokora amasengesho ameze gutegura ngo muzeze, uyu mwaka hazatera indwara y'inka, muzayisengere gutya kugira ngo inka zidashira. Ibyo nibyo byaba ibitaro byacu. Imurenge yose ntiyagiraga prison, ibitaro byaho ndabyo hari akadispensaire k'ababembe mu Mikenke, ni Maranda sinzi wenda handi mu Minembwe Irundu kwa Gakina, ariko bene turya duto tutagira n'imiti. Imana niyo yazaga ivura abantu indwara zirya zikomeye nukuja kubasenga Imana, abibye nukuja kubaza Imana, ibintu byabuze inka nukuja kubaza Imana, kababwira ngo ziraha. Imana niyo yayoboraga abanyamurenge mu kintu cyose kibaho. Ibyo byaradufashije kandi Imana iraduhisha. Igihe rero kiragera muri za 80 abantu barahava baje muri byuru, bageze Imana ikababwira ngo muzagaruka, kandi bageze Imana irabasanga, irabafasha cyane, ikababwira ngo bizagenda gutya bizagenda. Ariko muri iyo myaka ya nyuma haba ikibazo cy'abanyamurenge bakorogana n'Imana, ni naco nshaka kubitindaho. Njewe ibi bintu ni domaine mbibamo cyane, nanyoye akanyanga, nanyoye umumera, nabaye muri ibyo bintu, ariko bukenda kizwa kandi nkijijwe, narakijijwe cyane, singira imitima ibiri kandi singira utundi twinshi, sinkiranuka, sindi umumarayika, ariko hari ibyo naretse ntogiraho n'uburyarya, ndabirenga. Nzinjiyemwo Imana iratubwira tugeze ino ngo sinzi impamvu simbi hano, tureme itongo ry'abayumbe, kugira ngo ikiyumbe kije ku musozi, ibintu byacu bimenyekane, byandikwe, wa murimo wa badata wafashije hari abantu uzofashe n'abantu nini. Kandi Imana iratubwira ngo nta community, nta torero rizahuza abanyamurenge bose ngo baryiyumvemo, ariko ngo kizabahuza ni ikiyumbe, kuko kizahuza amatorero yose, kitavangura ubwoko n'idini na community n'umupagani. Iyo niyo tera umunyamurenge wese yisangamo, ni mu kiyumbe, kizana abapasiteri, ababishop, abapotere n'abandi bantu bose. Iyo makomite turayashinga muri bino bihugu kandi tubihagazeho cyane. Byatujanye Kinshasa mu bayobozi, byatujanye Bukavu, byatujanye za Tanzania, byatujanye twicara tureforma, tubwira abantu ngo nimuze. Ibi muza museka abana ngo barabyina ntibakishijwe, twebwe turabyumva turanabikunda, kuko ikiyumbe ntabwo tukirebera mu mandiko n'ubuhanuzi, tukirebera muri terre de bergement iturindiye abana b'abakobwa n'abahungu, kugira ngo batava mu bwoko ngo banyanyagire mu yandi moko bashiriremo, tubeho turi ubwoko bwanyikiye mu yandi moko. Iki kiyumbe rero nico kidufashije gutuma abantu bose bisanga hamwe, kandi tukaba tukiri ubwoko kugeza ubu ngubu. Ikibazo cyabaye, Imana ikabwira abanyamurenge ngo amazi meza nazaga mbamenaho n'itorero ryanje. Nico cyatumye aya moko, aya mazi yabakoreye ibintu bitatu bikomeye. Ikintu cya mbere, yarabahishe, nta bwoko ku isi buze umubare wanyu, cyo ni cya mbere. Ikigira kabiri, aya mazi y'itorero yabahaye agaciro gakomeye mu yandi moko aho mugeze. Umwana w'umunyamurenge na ruguru iwacu niki, muzamuhura n'abantu mwibarabara n'abasirikare ba Kongo banyaga nka kera, agafata abagabo b'abakongomani n'abandi akagusiga akakubaha. Kubera iki? Kuko twubaha Imana. Iyo umuntu yubasha Imana, Imana izikubahisha. Cyo ni ikintu nzi kandi nemera. Bukeye haza ikibazo cya Sepake na Kadezi, barakorogana barapingana. Imana ituma abantu ngo nimugende mubwire bano bantu bahuze, batobye ya soko yanyu izibamenaho amazi meza. Nibadahuza, iyi soko bayigize ibirohwa, izabamenaho ibirohwa, mucikemwo, kugera ubwo muzaza mucikamo no mu miryango, no mu banyepolitike banyu, no mu mirara yanyu, no mu mafamiye, muzacikamo mu ruhe mwibaza icyababayeho, mutangare kubera iki kintu mudakuraho. Mugende mubwire ngo mu nzu y'Imana
naho kureberwa urukundo n'ubumwe no kuzuzanya, kunenana no gutukana no gucirana imanza mu nzu y'Imana ntibyemewe. Iyi soko kubera ko muyitutse muyitobye, ari mwe mwagombaga kureberwaho, muzambara igisuzuguriro kugezaho ababatinyaga bazabasuzugura bakaza babakandagira. Cyo tugeze ino tumaze kubona ibintu biri ino iri haruguru bagaragaje kubihonya abantu ntibabyumve, ariko tugeze n'Imana imaze gutangira kutuganiriza turicara. Jewe nabigizemo uruhare gutumira abasaza benshi bashoboka babahanuza hafi ya bose, kababwira ngo niki igisuzuguro gitumye umunyamurenga ari mu gusiga incijana ku musozi, agasiga amasambu, akaza mu makambi, abana b'imyaka 10 bakaba bari mu kubatwitira, umuntu akiyuhagira muri shitingi, abana be b'abakobwa n'abahungu bamureba, abantu bakararana n'abakwe n'abakazana kubera kudakwirwa ko shitingi ni ntoya. Iki gihana Imana yaduhaye niki yakivuzeho, bose bahurije ku ijambo rimwe, bakambwira ngo Imana yarababwiye ngo iriya soko y'amazi y'agaciro twagiraga itaradwanganurwa ngo Sepake n'Akadezi bahure, tuzamenekaho ibirohwa ducikemwo kugeza tugeze habi. Ibyo twabiteguriye igiterane mu Minembwe inshuro 4 zo kuja kubwira abantu. Twateye urw'intambwe, turamobiliza abayumbe b'amakominote ya ruguru, turahura dushinga ibuye, nimuja kuri YouTube muzabibona, duhe dushinga amabuye ku kiziba iyo kuvuga ko abayumbe b'amakominote yose bahuje. Abapasteri baratunanira kugeza ubu, ejo bundi no Sematama yabikoze forcément, nitugira amahirwe bizatanga umusaruro. Muri uko kuzi Rwanda, Imana ikatubwira ngo i Rwanda nimuzayo nzabanje umunsi umwe Nyiraruhanda naramaje na Sebakanura na data Karikofi yo twarahonanaga mu wanje akaza kundamutsa kababaza, arambwira ngo Imana yarababwiye ngo nimugera mu Rwanda muzacikamo 3. Bamwe ngo bazaje ahantu inyana yishashe ngo yo kwiruka amezi 6 imanitse umurizi itarawumanura kure cyane. Ariko Imana irababwira ngo isho ngibyo igihugu cyose umunyamurenga azajamo nimumpindukirira nzakigirira umupaka wa Kongo, kuko ngo igiye kizagera ngo mvugirize nduwiteka, nimvugiriza ibyo kurya byaho mutuye hose bizababihira ngo kandi murambirwa no kuhaba. Umuntu wese ngo azaza ajabukira harasubira iwabo muri Kongo. Iryo ni isezerano tutegereje. Ariko Imana iratubwira ngo ibwira abasaza ngo nimugera mu Rwanda muzacikamo 3. Igice kimwe kinini kizagenda ngo gikwira amahanga, ariko ngo cyose kizaba kigiye kuriya ku mupaka wa Kongo. Igice cya kabiri ngo kizasigara mu Rwanda gito cyane, ngo gisigajwe n'akazi keza kugeza ubwo abanyarwanda batazaba bakimenya ko abanyamurenge bakiri hano mu Rwanda, nibake bazaba barasigajwe n'akazi. Igice cya gatatu ni abantu ngo bazaja mu mahanga bakaba abamisiyoneri, bakazaherayo n'abana babo ntibatahe. Ko ni kw'Imana yatugabuye, iyo ni isezerano dutegereje kandi niko bizagenda, kuko ubwo n'ubuhanuzi bwa kera. Ni ukuvuga ngo rero Imana ikatubwira ngo izi ntambara zizaba, ariko muzasubira muri Kongo. Nimwe mwitindije kubera kudakemura ikibazo cyo mwitorero, kandi Imana iratubwira ngo nubwo mu gisuzuguro imbunde ntizizabazanira amahoro, n'ibiganiro ntibizabazanira amahoro. Ibiganiro n'imbunde ngo bizagira agaciro igice ari cyo cyose abasenga ngo bazaba basenze mu kuri no mu mwuka, ariko ku bwabyo zonyine ntibizatanga amahoro. Iyi ngiyi imaze kuba intambara ya kenshi, ntako batagize, ariko byarananiranye. Ubuhanuzi rero iyo tuvuga ngo Imana muri Byura, Imana inganji, n'ahantu abantu bareba nko kuvuga ngo muri Byura ntiwumva muri Byura udaciye muri Tanganyika, ntiwoterwa rero umwanzi akwirukana ngo uvogere Tanganyika. Ariko Imana yarababwiye ngo nzatinda ikiraro mbajabukanye n'inka zanyu musubiri wanyu muri Kivu, kandi niko byagenze. Kubera iki? Kuko bariko basenga Imana. Ndimo ndasatira cyane umusozo. Ni ukuvuga ngo ubuhanuzi bujanye n'izi ntambara uko buteye, ico dutegereje kiraho, mugende muze mwirinda amacakubiri, muze mwirinda amacakubiri. Nta munyamurenge utavukana n'undi. Nubona na mwene wanyu karagukurura ngo yewe twegerane tuvugana igisita, uzumwe uti si ngombwa,
twovugana iby'abavukana, ariko muze mumenya ko mwese muvukana kandi muri amaraso. Umuntu ukwereka ko runaka mutavukana, we wari we muvukana, abaguhemukiye. Muravukana, turi amaraso amwe, kandi n'ubu turacemera gushaka ababyara bacu, kuko hari imico tuzakura mu mahanga n'indi tutazakurayo. Imwe mu mico tuzakura mu mahanga kubera kujijuka. Abanyamurenge mu mico yabo hari umuco umwe nzanenga. Bari barafashe abana b'abakobwa kuva bamushingiye bakamugira rubanda kuri bimwe, bakumva ko uzaye abakobwa yacitse. Kubera iki? Abakobwa niba nyampinga barashakwa bakagenda, ariko iyo bagiye base bakabakunda kuruta bakazana babo. Uzugira umwana w'umukobwa ukamutiza umukobwa wawe akaja kurerera mukuru we, ariko ukanga ko arerera musaza wiwe. Kubera iki? Musaza wiwe yashatse umugore w'umunyamahanga wahandi. Ukareba ukunda umukobwa wawe ananiwe kurerera mukuru we, ngo agiye kurerera umukobwa wakomotse ahandi nubwo ari umukazana wawe. Ica abanyamurenge bakakigiramo intege nke. Ariko ku bakobwa naho bakabigiraho intege nke. Inka yagabiye abahungu ntazituze, ariko inka yagabiye umwana w'umukobwa kandi ari umukwe we bakazituza, zikagaruka habe n'intizo bakazigarura. Kubera iki? Bakavuga ngo nuwundi murara. Umukobwa yagiye mu wundi murara, inka twabagabiye bazazigarura. Ariko izo nagabiye umukungu ni nyiri rugo zagumye mu rugo iwacu. Ntibibuke ko n'uyu muhungu gawe yashatse umukobwa wahandi. Abana bose kimwe tuzakora, abana bakwiriye kungana. Inka zihawe abakobwa n'abahungu zose zikwiye guhera zikagumayo, kuko none se iyo turi mwacu mwa data na mama, umuhungu azaje kuvoma umukobwa agasigara. Umuhungu ndetse abakobwa ko aribo bazabita ku matungo kuruta n'abahungu cyane, bakazikuburira bakazisasira inyana zikororoka zikaba nyinshi. Ariko inka wa mugabe ukayituzi yo haye umuhungu akayiherana, sibyo? Hari ibyo tuzigana, ariko hari n'ibindi tutokwigana. Rero mugomba gukundana. Ikindi mugomba kumentena iyi tere y'ikiyumbe. Sindimo ndabamubiriza ngo ubwo ndi president w'abayumbe, oya. Ibyo ngibyo nimba ndi nawe nzavaho nundabeho nundajeho. Impamvu tubivuga nuko amadini amakominote, ubaye pasiteri wese amobiriza abantu ku nyungu ze we. Ariko ikiyumbe ntitugira n'intebe nimwe dusangiye, ntitugira sente, ntitugira umurima. Tumobiriza abantu gusa kugira ngo abantu bamenye Imana, bavukane, bakundane, bite ku gihugu no ku bwoko. Nta yindi nyungu. Ntituza duhembwa, nta jambo na rimwe. Ni ikintu cyacu twese duhuriramo cy'uruganiriro, nta nushobora kuciyitirira. Ni tere yacu twese turereramo abana. Iki rero mugomba kucitaho. Ubuhanuzi nsimbutse bwinshi cyane, kuko sinobuvuga ngo mbumare. N'ubuhanuzi burebure, ariko tugira amasezerano akomeye ko nitugera muri kiriya gihugu hari amasezerano dufite y'Imana izakora. Kuko Imana yabwiye ababyeyi kera, irababwira ngo abantu nibaja mu Rwanda, Kongo ngo izogira intambara, ariko ngo n'imbuto nzaba ngiye kubika, kandi ngo iyo mbuto ngo izagarukana ibintu bibiri byiza bikomeye. Ikintu cya mbere ngo izagarukana ubwenge ngo bwo kuyobora itorero ry'Imana ngo n'igihugu. Uko ni ko Imana yavuze kuva kera. Ikigira kabiri, igihugu ngo kizahinduka, ngo kigira ibyiza kitigeze kugira, ariko byo no mu bwenge umuntu arabitekereza. Ntituzongeraga guhinga kurya twahingaga batuvuna, ntituzorora kurya twororaga inka kuzisengera gusa, nta miti twagiraga, inka zigapfa zigashira bene uko. Ariko Imana yaravuze ngo nzaba ngiye kwigisha abantu ubwenge bwo kuyobora itorero no kuyobora igihugu. Ni ukuvuga ngo ejo haza ni ahanyu. Ngiye kuganira aya magambo y'Imana nasomye. Telefone zacu murazifite, nzi ko mufite amakuru atandukanye, kandi nanje ndasa n'ufite amakuru menshi kuri byo, kuko naganiriye na benshi. Uzajya wumva hari ijambo agizeho amatsiko, azajya arimbaza, ndoroshe cyane, kandi ndabikunda. Narize nkamwe amashuri atari menshi, ariko kandi sinoyagaya n'Imana yambaye. Ntabwo njya ni komplika, habe nubwo wampamagara ryari ndakwitaba kakwakira ukambaza ikintu wumva ushaka. Jewe ngezino nateguye ibiterane 4 mu Minembwe. Kubera iki kibazo? Ni gute ubwoko buzima
bwoyoba ubwenge kubera kuyoberwa Imana bagahitamo ibitabafitiye umugisha basize iby'umugisha. Umuntu agashorera abana akaja kugorerwa mu makambi asize igihugu erega intambarije kuba isenya abantu, ariko haciye indi myaka yo guta igihugu n'amatungo abantu bakaza muri bino bihugu nta kintu cabaye. Kubera iki? Umuvumo wo kutubaha Imana. Reka mbabwire iki kintu bavandimwe, uje wubaha Imana utitaye ku bandi bizakugirira umumaro ukomeye kandi bizagufasha. Amagambo twasomye niyo ngira ngo tuganireho kandi nayanyu. Ushobora kuba mbaye bref kutabitekerezaga, ariko ujiyanganire. Tuzagaruka n'ikindi gihe ni mushaka, tuzavugana n'izindi topic, turabavuga butumwa mu buryo bwinshi kandi baje henshi, kandi tugahura n'ingeri nyinshi z'abanyeshuri simwe ba mbere, z'abayobozi n'abandi. Harimo n'ubuhanuzi butaba bworoshe kuvuga kuko burefleta ku buzima bw'abandi bantu, ariko riri yacikagurikamwo abantu ko barakoreshwa n'ibihe kubera kutubaha Imana. Iyo birebye bitagusabye kwerekwa nawe ubwawe urabibona, abantu baracikamwo bakarwanya inyungu, kugera ubwo umuntu arwanya inyungu ze, kugera ubwo umuntu arwanya ibyo muha agaciro, ngo ubwo runaka yagiye muri iyi side ndaja muri no side ndibishaka twese tubibure. Biriya byose ni ukunanirwa kugica Imana ishaka kugira ngo duhereze umurongo tugira amahoro. Bavandimwe, mugerageze muracara abana muri batoya, mwiha agaciro, mwiha imbaraga, wiyumve ko ari wowe, uruhare rwawe rurakenewe, uru rugingo rukomeye. Bari abakomeye ku isi batangije nkamwe, bakoze ibintu nkamwe. Uko umuntu ushatse kwigira ni kwazaba. Niwigira ukomeye uzakomera, kuko Imana izagukomeza, kuko hari steps z'abakomera uko bazabitwara. Imana izabafasha. Bibiliya twasomye aya magambo ya Daniyeli